Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke usamusha-ke la, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke shisa bhenzolo-ke ngilethela zona-ke nje ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngingakuphuthi lezo y'ndaba ongenza njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje la ngilethele udaba-ke lwesihluku laphana-ke olushaqisayo-ke ngendlela-ke emangalisayo-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke u-Aneli de Bruyn oneminyaka engu-46 ongunkosikazi womlimi uvele enkantolo ngezinsolo zokuhlela itulo lokubulala umyeni wakhe ukuze athole ifa elingaphezulu kuka-50 million. Waqasha izigebengu ukuze zibulale umyeni wakhe ukuze kubukeke njengokuhlaselwa kwasemapulazini. Usangaphandle ngebheyili ka-2000 ukhishwe ngebheyili ka-2000-ke umyeni wakhe-ke ukhomentile-ke ngalolu daba wathi-ke akazi ukuthi-ke acabangeni-ke noma-ke uthi-ke wathi liyaduma-ke ikhanda lakhe ngoba-ke bebephila kahle-ke naye unkosikazi wakhe-ke futhi-ke abakaze baxabana ngisho nangelilodwa-ke ilanga-ke laphana-ke ubephithanelwe ingqondo-ke ethola-ke konke-ke lokhu. Mina ngicela lapha singene ema-comment section-ke futhi upho lakho ukuthi ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezile-ke ibhathini usubscribe-ke umahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngilethela zona ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke songenza njengamanje ngabe-ke ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje.